business. But I'm also going to try. I'll go down to the sub-council office as well. Okay. Let me just jump. Where's the sub-council office? Yeah, in Lentig here. Sub-council 12 and 17. Good morning, guys. Good morning, guys. So yeah, we are back at work as usual. You know, I'm in Morgan's there, and we have this issue that I reported the other day, man. I told you guys. Yeah, we have the community, and we have the media out there as well to highlight this issue, because people is looking for Solomon Philander, and Solomon Philander is nowhere to be found. Ward 116 councillor Solomon Philander, die mense soek jong. This issue has been on for 5 years. We've been on this issue. We as the National Coloured Congress 116 has been trying our utmost best to assist the community of Morgan's Day to deal with this issue. Die huis hier, wat ek nou staan, die auntie is nou nie by die huisie, because she must now run around to put in claims by insurance. The last claim that she put in, she had to pay access fee. The city was supposed to reimburse her. They never reimbursed her. She emailed the mayor. She emailed Solomon Philander. Sy email haar vir almal nou. Niemand van hulle het vir haar gehelp nie. Ons het uitgekooi en getrou as 'n beeste om vir haar te assist. Obviously kan ons nie vir haar reimburse, because the city has a responsibility. And if the city say the city works for you, or the city works for us, then they need to come and show that they're working for us. Die vrou bly. Die vrou sy hele huis, ek praat van furniture, kooie, alles is gedamaged in haar huis. Haar kinders moet ander plekke gaan slaap, because die kamer is so bad, hulle moet geloop het met gumboots. Die way ander mense se afwater in haar huis loop. This vlei, I want you guys to see how this vlei looks. No? Now the city is now claiming that this vlei does not belong to them. The vlei belongs to the owners of that bought the land years ago. Die mense kan nie die owners in die hande kry nie. Kyk net hoe lyk die vlei. Nou daar, die terrein, die Shurits dinges is, daar is 'n probleem daar. Ek kyk sy hier af, nou die is af van Swartklip af, en daar is 'n probleem daar. Nou, this problem runs right through from Montrose Park, the farm, reg die hier af van Swartklip af, reg die tot daar so, die kante van Beacon Valley. Nou, ek is confused, because sy weet wat die probleem is, sy wat Solomon Philander is, sy weet wat die probleem is. Sy kon nie uit om die mense te assist nie. Hulle het 'n councillor ingestuur, wat vir Kamalike vir ons represent, councillor Griesel, 'n wat topie wat eers kan loopie. En mense, hy's in mekaar, sy rug is al te mekaar. Hy is gedeploy vir Sub-Council 12, but hy ken nie eens die community nie. Hy weet nie eens wat gaan aan in die community nie. But dis wat ons mense moet deel. We get, I won't even say second class service, I won't even say third class service, ons kry net niks service at all, man. Dis die ding, en as julle vir ons services koggie, dan dink julle doen vir ons 'n favor, but dis almal ruitspyes hierso, dis almal mense wat fisieke maak, hulle goedes is agter mekaar, but die treatment wat hulle kry, nee, is vir buite het klas, die mense sê so, julle plekke overflow hierso, For 5 years, Solomon Philander has never came out to address this community to say what's the plan. The Shurits has never been upgraded. Julle kan upgrade in Khayelitsha, julle kan upgrade in Kempsbay, julle kan upgrade in Somerset West, julle kan oral upgrade in Gugulethu, maar julle kan nie Mitchellsplein ko upgrade nie. Julle kan doen nie patte oor, maar julle doen nie die drains oor nie. Ja, ek weet nie hoe operate die mense nie, but clearly man, ek het gesê van die begin af, there's no thinking that goes with those people. Ek dink jy as enige ene hebben hulle wat regtig wat dink, as hulle decisions maak nie. Can I get the picture on that side? Where? On this side. It was bad, you smell? But
Imagine Fauzi living here, no? And you coming here with that smell now. Now you can imagine other people that Oos, stay next to lay. you. How bad it is here. Can't even open our windows because it comes in our house. Kom, kan je niet Had jou niet kon? Willie? Okay. Okay, kom nou. Okay. As I know very what counselor. Wat kan ek hier sien? Kyk eens aan. Kyk hoe raak hy ding. Hy begin te opblok eventually. Hy kom uit tot hier. Dan is dit weer groter probleem. And it's solved the problem. But I stop. As man it for a short period of time. Yes, good. Right. So good. But 3-4 weeks after that, As dit is dieselfde ding. Daai is ook as ek. Upgrade die sewer lines. 3-4 jaar wat die probleem gaat worden. Ja, voor hoeveel jaar? En kijk je hoe het voor ons gevangen in december. Ja. Die mensen dat hulle landskap in 'n jaar. Ja, ons het nog geëet. Ja, sy het aan ons self gesê. Maar dit net wat ons opkom te sê dan waar vra want die 1 jaar Kersfees. Dus ons net klaar geëet. O, net klaar geëet. Toe kom my goed is op. Toe kwam ek hierdie hulle nog om ons gaat mos nou lekker nou. You know, relax nou is mos Kersfees. Kykie, poep. Die hele jaar het ons vol soerits, die hele en hulle maar ja, was maar net soerits water. Hulle ja, by ons kom sy maar floaters. Ja. Daar by Ja. maar floaters. So bad was dit. So bad. Ja, ek sê gelyk. Ek sien dan sy het geloop met gumboots, die hoe gewys het by haar. Dat by ons as dit nog so hoog. Jo, wat. Ek sien dan hy foto's. Jo, sy moet met gumboots loop. En hy was binne in die huis. Jo, kyk jy almal aan. Ek was binne in die eerste keer toe ek hier binne toe gaan check ek hoe hulle skoonmaak, hoe lê hy goed is daar. Ja. Ja. Hy is mos om vir jou siek te maak of jou. Jy kan imagine, dis nog open hè. Kyk jy wat close vir 5 jaar. Want dan moet jy van net so nou in office en is hy weet van die probleem. Sy het een keer uitgekom en gesê nou wat, let me address this community. Laat ek praat met hulle, laat ek vir hulle update as Hy is ook nie nieuws. Nee, hy is die enigste probleem. Ek verstaan, daar was 4 kameras vir Warren en oei, en nog 'n probleem. Solis is 'n select few, het bly net handpick mense wat hy decide, hy kyk jy sa, hy gaan, vir jou gaat hulle uitsort, so laat sy net hulle song sing, wat die community moet suffer, op die ouene van die dag. Dis 'n useless government in die city of Cape Town, man. En ek kan nie wag vir 2026, ek is so excited, guys, ek gaan te veel lieg, ek is excited, because ek wil sien hoe gaat julle nou kom en kon lieg vir ons mense, because weet julle wat, ons het alweer nou baie ons mense ge-educate, man. Ons het alweer nou baie die boodskap clear gemaak by ons mense, man. So, ons is reg vir julle. Ons is reg vir julle. Ons is reg vir julle, hoor wat ek sê. Ja, is bad, is regtig wat bad. Dis ou mense hier wat liewe men, wat daar loop in hulle huise in. En sy wat die hoofdkounsel is, ja,